Ayun, laga susa. Ano yun, laga susa? Ano na? Welcome back to my YouTube channel. This video is a summary of what we did, where we went during my in-laws visit here in Cebu. Mauni ang van nga among gi-rent for a hassle-free transfer. But first, atong ibilin si Willow sa kanhulaw kay para na ay makaatiman niya. Day 1, we are heading to Toledo para ma-pick up nato sila. Here they are. Tita Ruth requested to go to Simala, so ato silang dalhon dito. But first, maniud sa ta sa car. I'd like to say thank you to Vera Di for giving us a ride. Tito Rudolph. We headed back to Lapu-Lapu immediately kay sunduon pa nato si Tita Toots. We are now heading to Mualboal for island hopping.
Sabi mo sarap lang. Lazy. Go, tita. Go. Go. Nagulat sila, Tito Louie. Oh, sige niya nung tao. Saan mo na, tita? Video na? Oh, say hi to the vlog. Hi, vlog. Hoy! Happy kay ka na gawang ka? Ala, happy kay siya, uy. Gawang na ikaw? Ala, ka-cute. Dirty bag na ang ani ay. Di man gani ato kas tabayan.
Sorry. Buka na. Like and subscribe! Thank you so much for watching. Like and subscribe.